akunetwe ngafaka phakulo fanele wabuthaniwe afuka laba uthwele sebeganile ngoba bambe bengatheniwe halonke amalekazi bambe behala unayo unkosikazi endlini unkosikazi unayo lento kulomama kodwa bayahala ngoba bahamba bengatheniwe nomama ngokunjalo abona amadoda angathaphetele ngoba naye uhambe engatheniwe ulikhwange kodwa ukhona uyazigcina impahla zekawa uyashumayela kolazine kodwa uyafisha ngoba ulikhwange uthiwa nkwaya master kodwa ubophela isibani ngoba katheniwe uguma ubona ngamakhasi kodwa sidinga ihlobo labazalwane bazawuni betheniwe bodwa ande kunomahluko bawuright kunenyama enkunzi egusha kunenyama enkabe egusha uyiva inkunzi egusha seyimila uyibona ukuthi inkunzi egusha le akatheniwe lo ngoba ungayifaka inkiwi inyama enkunzi egusha ayinathesti ngoba ihamba ilala apho ihlole khona amavitamin wayo ihamba waplanta kwezindawo kodwa inkabe egusha ilala ekhaya ayabilala inkabe egusha bawuthiwa ubona ngayo bangaba kuyangcwalaza uyibona isithu inyalaza izihuqa ezinye kodwa inkunzi egusha wena wakawolusa uyayibhuqa into angasakuyibona kawuthini lapha emfuleni ubuyigqibeli lapha uthi isebhadeli kawufika ebhadeli uthi ingale kude inkunzi egusha ihamba nazo zonke imasi ibuye seyimabokoboko ibuye usasa izothi we give you all isukaphi kuze kushandini uvelaphi utike kabantu ke ngoba uright athi babukhanyile babuthwana timfana basehlabelela noba selila ithi mlilo kaJehova mbambe ngoba lo uhlabelela njalo usuke ukuthakatheni uhlabelela njalo usuke ukuthwaleni uhlabelela njalo uvuka emulweni uhlabelela njalo usuke ohlabela abafile uguma uphona ngamakhasi uThixo umenze umbrella kodwa sidinga ihlobo babujokwe eliza kuhamba ezweni lohlukanisile konga amantombi awekho kodwa khona konga abafana bekho kodwa bakhona konga otata bekho ngongabekho bakhona noba bekho alibonke amalekazi kodwa yenza zintoni zinkabi akumnandanga ke bawumnuka ukuthenga kuyakhosta kunenhlungu bawuthwala kunengqaqambo awuzohlukaniswa bawuthwala nenyoka yakho kwenu ibinenza lidume emhlabeni ibinenza drive imoto namhlanje niyangomsomnye imoto inyoka ibinenza kungapheli imali ekhaya kunamathango abawurathi agcwela imfuyo into engazange ubone kanti inyoka yakhona kodwa manje fika uJesu ufika kohlukanise nempundulo kamamakho akohlukanise nokuthakatha kokwenu akohlukanise nemikhonto yakokwenu akohlukanise nokuhleba akohlukanise nokuqeqesa akohlukanise nokulala ungekho ube ngumzalwane ozoqoqeka ube ngumuntu ozawuripota sinehlobo labantu abahamba bengaziwa kule bantu abangaziwa
bahambe bawufela emazweni kodwa nje abantu bene-stress omama notata befuna abantwana ngoba baripotile ngoba umuntu ongena Kristu akaripoti uyazimela uyakwanhliziyo ndise kodwa sidinga ihlobo labantu abazamfunela ukuthena lizwi namandla. Akekho umfundisi bawuthona ngokuhlukanisa nezulu lakho, akekho umprofeta ngokuhlukanisa nezono zakho, akekho ubishop ngokuhlukanisa nokuthakathaka kokwenu, akukho nkonzo akukho qawa ngokuhlukanisa nomona, kodwa inye indoda engakuhlukanisa nezolo lakho uKristu Jesu Inkosi. Namhlanje ivangeli olifunwa ngabantu ngenxa yabantu abebesithi bayakholwa kodwa eqaleni bagila imikhwa. Kuphethwana nabo bahambe bemunca isitoki lapha esitratweni. Kunabanye kufuneka siphephile mama uklasi ngoba kusasa uzawudiliza imeseji ubomama uthini direction ngoba umekoneni wenza imikhwa manje usethe kusasa uzothi le bebe ngibonile. Siyathi ukuzila istrato ngoba mawutshona ilanga ugila imikhwa. Emini ungazuthi ingilosi kodwa makutshona ilanga athi ncipha ngweza ingathi alijoni ilanga. Sekukhona nezifoni aWhatsApp ephakathi enkonzweni athi wazwayitsala athi makhuphula iyanishiya boyfriend yami ingena imessage tu ithi isikhathi asekho ndiyahamba ngoku ngiyakushiya akhetha ukuphuma phakathi enkonzweni ngoba boyfriend yamfuna ngaphandle ngoba uhambe engathini engatheniwe. Hallelujah. Ungandithanda ke shaka negative. Yeah. Ungandithanda gqithi ka negative. Kwaye ungandicaphukela mana sengithenda uvula umlomo. Ubungenguyo wakuthi. Kodwa ikubanga ngowakuthi ungandithanda gqithi kangithethayo. Ngoba ngithetha into zami alright. Ngithetha izinto zasekhaya. Ekhaya akuzungelwa namahlathi. Ekhaya akuzungelwa namakhalane. Nansi indawo yokuqhuqwa kwamakhalane. Nansi indawo yokuqhuqwa kwemikhanzi. Nansi indawo yokuhlukana nezono. As isixhosa ndisithetha usithi hayi amen. Amen. Sithi plus ndisithetha sifana namaXhosa vele nabantu sebeshiphile abasizwa kahle. Ayibona inkosi. Imikhanzi nabayo ndihlala noma kuphi ihlala kwindawo esifihlakele kodwa uyakwazi umkhanzi ukuyidlika benkomo uyilahle phansi noma inkunzi enkomo uyilahle phansi. Kunabantu baborathi ababeshumayela hayi kanje bakhohlwa ukuyongena ediphini bafaka abanye abantu ediphini bona bangabisangena kanti imikhanzi iwela kubo. Akakundive nhlobo. Yeah. Akakundive nhlobo mama uthwa. Ndithi mama uthwane kunabantu ababeshumayela yona bethatha zona igusha bezifaka ediphini baze bakhohlwa bona ukuba nabo basigusha basaphila kwelilizwe kanti imikhanzi ewa kwezigusha inamathela kubo. Yahlala yathi ngahlala yabadla yathi ngabadla yabawisa phansi. Haya nabe kwizandla ngabazalwane ngibishophi uphila kweliphi lizwe
hayi anawuthandazelwa ngamakhamente uzawuthandazelwa ngubani wena adestu Paul uPaul kubani yena uPaul kubani yena uPaul athini nithandazele ukuze ngiphiwe into okuthetha oh my God Peter ngokwabo shini amadoda ayisenza izinto zenzeke athini nithandazele ukuze ngiphiwe into okuthetha ngoba bayaqonda kahle ukuthi baphila kweli lizwe njengoba behamba beyoshumayela bazawubhekana nentolo athi uPaul kenze ukuthi kabe ngishumayele indaba ezilungileyo ndibe kumlahlelwa phansi athi ngenxa sakho ngiyaqoba umzimba ngiuqiniselele phansi ndenze njalo bawurathi ukugalela ngenqindi ongandibetha umoya hayi amen kunabantu mamuthwane abashumana kwasindiswa abantu abazawufa bambe babheka ezulwini kodwa abantu ababeshumayisile kakufikwe ekhaya bangafumaneki ngabenzama ukuthi siyakunabantu abazibhodi ezithi phali ingazangiye phali ungavuma ukuba ibhodi ezawusaba abantu eTranskei ungazanguye eTranskei Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa sidinga ihlobo labazalwane elizawusoloko lihambaze phambi kwabantu kaThixo. Abantu abangawuzibona benjani bengcono kunabanye abantu. Hayi angisadingi uthandazela. Hayi angisadingi ukuzila kudla. Wena uzawulimala. Uzawulimala. Angisadingi ukunikela mina ngoku. Nikelani kimi. Wena ingxaki yakho indoni ikhona lento ibusitheleyo ungayaziyo urojwa ienemy azawuthi ka ujikana la dry ikukhabezana ngoba uhamba ungenansika ubhizi uthandazela abantu wena ufuna uthandazelwa uzophelela chapter number 11 verse number 28 is sothandaza Mateo sizothandaza